Makani andai guru tak illa dua ko pekbicara musalama siliwangan. Ya sengi salama siliwangan salama niliwani di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya natu nakada andai guru tan. Oku situngan na agama tayi agkan itu situngan na pakiyas salamat. Jadi biasa kato sapa pakiyas salamat na saliwan wa anjadingan na. Nasalay indo anak na wiyan nauluy kampun na tawil latuy kiriwadan na hay ang kanapakiyas salamaku. Makanya gurun tayo dito situngan na ipakiyas salama. Hindi na magilah ang kamatik ko'y agamata na macari ito pakiyas salama. Termasuk kada gurun tak si Muhammad Sayyidni. Ya kumeko pakiyas salama. Mbok na din akan naku abala muli suri pamasti no kuwangi. Termasuk abala taniyang maka nakacalaka patawi termasuk kalasa itu abala maka de guru tapura de nakan naku abala la sabatuwa ina bunga moto ko dito moto bawa makanya makutana ka dulu iya ku bunga moto kiaga biasa takapisa HP mati imun HP pak kami matua ito iya ko de nang kaniti HP na nasaman na nakan nila sanyaran ay naman nasa kore ni ti happy na we saman na nakan nila sanyara baka katubi na mo di ni ruman di mahappy to baka yalita di makukutumotoy na mo di wita tumotoy pa happy lakba to pa ikutumoto di tu mahappy lakba dito na yaman ako mikampu kusidara dito ga kuya pa happy mo ki iya saralang sumoke rakani apo ite koro kampung pieleng happy lakba dua wita ye kore na paking matito na paking maputo tapos si bate na maputo dua to memo nila ye kore na Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wallahu ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Sohibul Musibah Pak Dimundingenna Adisungenna orang tua kita Ayahanda Dr. Nis Abu Beda. Yang saya hormati dan saya muliakan para tamu undangan Sininna Tomatua Malabi Jamaah Takziah yang masih kifungan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Sininna anu mapujiye anu nama nafungan Allah Ta'ala. Iyaro sitongan na yapune idi rupa tawe tuwa riliwat na yawan walinoy talong itu sitongan na manas agayan na yamato capat na capu ipaki yamato capat na buru ipaki masjid kaamala polina. Apa yang kita miliki hanya sebatas titipan amanah datanya dari Allah. Jadi ya kong kasitungan na tuyi aga na makila na ipoji pahangi makadayurong pali papulin na tolinoy ang kapante ko na.
120 sona tongon rila na parimanan na indukta apa to na panasangi fungan na taana termasuk totota ito nasabari na masiti wirupatawi ito nasabari na masarap yan ang katumatuwa na makila daw mapuji riwigan na anak tamaka papuji na rito moton na makayro situngan na papuji na tolinuwi ang kasara ang kalaray makagayawa di sara ipapudin na tolinoe igagas sengadin na rito yun na italai amatiyaga dayato na ro amatiyangi papangadya kami na batuwa yato na tamakisa na tamapangkaw makanya alhamdulillah summa alhamdulillah sinin na ano mapudiye ano naman na mitufungan na ta'ala puwa maraja pamasinan na niya kamasina lori ini manang puwang iyai maparentangan ipatatungi agama sedang puwang iyai maperlagan isinin na taupan titay na sabay puwaman na panas sa nekiya na pakasini agama sedang maka tentu ilalan na yawan niwi na tofadan kamanang inato siya na pungang kita kumpul bersama na saba asiyama na asisumpungata ipasiyama inasaba anu macawi memang na ipasisumpung inasaba anu mabila maka musti malabangi paniin na sabak sindi pagkaswiyah kami na batuan na maraja di sisi na fungalataana maka mamagi-magi dengan kehadiran tak semua ilalan na yawan iwi di nakadaanan na yarik at tumatua buruani na niyang makunray kita mengadahkan kedua tangan kita seraya minta dan berdoa kepada Allah mamagi-magi padongan tayamanang mancajiwi pantampak barakana pamasilori tujun na waredat talmaruhum ayahanda getaran des Abu Bedah dayak dampang sinin na dosa atas salan nal maruhum itarimay sinin na amala ibadah pagkaswiyan na nadi gaga iwala kang itaw labuta sangalin na pawala suruga pamasin ng fungalataan maka tentu rito yun yung dimuntingan na senantiasa mendoakan orang yang telah meninggalkan kita. Apa magay yan nalisi turi pamasin na fungalataan lapat tu sinin na malak na termasuk Pak Dimonti yang senantiasa mendoakan. Makanya aja tapaturan no miladuang ito matita. Yan na tunak ka na nabita macilaka wito mati yakuan na tu disukiyama magi na macilaka apat di nagagapat di mundingan na miladong maka senantiasa kita doakan apat di gagan nakuragay ito talabuhi sangalin na termasuk padong aritujun na wijan-wijan na sumpurulo na pat di mundingan na maka mamagi-magi na sabak iwan niwi na sabak padong atta sehingga mancadi pamasi ritujun na iwarelat tahi sehingga salama iri diculori na kiguru lebih-lebih assalamakan rili no suwali no fungal na ta'ala salawat na niya papas salamat masa ifongololori alimadabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajallu kang assalamakan akatuwo nga wanwalino mananungang akhirat na iya surugay lulong ito pamasina upa pahanapon na ito masalawain na niya ito mapasalama imasa lori alimalabi na nabita sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuah natofadang makali jari salang kabitarai dari yatupuri awal gading itu na kiyasik na pipangulawang maka dari gagaya katayi di gagaya simatamate kita hidup di dunia sengadina syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na tumatuwa malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Ang kedua pasalan maylo situngan na isang paturi libot na yawan walino. Apa ipahani maka layro situngan na tuwan walino onrat cinampa. Iyaro wan walino tunang cinampa. Jadi makadai rupa pesan na panditata ia tumbuh wanwalino padalik batasi maluwar liurah maluwar temakiriri malut temakigangka maka tepat tak may luyunri atau nagang
tau tagi kuangi yala pepas silita yala pasak na sarikuwamba na to salama riwanu walino labbi asalama kangi rilino suwalino fungalatana. Makanya melo isap patu rilewon na yawanu walino nomoro siti degagas sangalin na pamasik. Apa yemi tumelo yakurane tu rilewon na yawanu walino nomoro siti asalamakang, yang kedua pamasik, yang ketiga barakat. Tega yasangi pamasik yemi tu punta me ate suruh na sabab pamasik na mitu fungalatana. Jadi makanya papasan na gurtal magafurullah, iya ko to magkaswiyang aja ore ingisya ka igan na ibadah mo pagkaswiyang mo. Aja to magkaswiyan na sabak melo kumabela ripacala na fungalataan. At kaswiyang na sabak riyoran mo, iyami kawajibang maka musti to nang iya to sipak kaiklasan sumpi fungalataan kituyun na itala ipagkaswiyang. Apa aja akama to beribadah ya sengalita, aja akama to makasuyang iya sengalita, ternyata iro pole apalan na ibadah pakasuyang ini digagalan to rifungan latana. Magai aja akam manan ribala usidiyati na lepa icipcak pujiani na bolong ilima atak borokan na tersadio ritang ngalalan na sapuripalan na pucapan. Makanya ini segala ibadah ya sitongan na iyo kotong makasuya, degaga sangalin na persaksian. Degagi puwada sangalin na kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majok pusinin na sumpajata, majok pusinin na pagkasuyata, tuwa tak mateta. Ang kamanang inapunay fungan la ta'ala, maka musti makan repaku jembata sepi pinamalara si kerlu si larian dan tapotat dengi pak bunganda. Yang kedua, iya romilo isapa turi demon na yawan walino degaga sangadin na asalamakan. Degaga turi na milo salamat di. Kaga kira-kira turi na milo salamat. Milo manang isalamat. Makanya tabi makuyihi. Ia kotofura masumpaja mondin na sumpaja parluwe, mondin na sumpaja sunna pasapiwat toli palawangan na sumpaja wati. Ia nayaka dua wali di mata marilaw duwan, mapalat na ipangoli padungan. Ikam makdupa-rupa padungan, tak dito na pada padungan na tawin. Tapi makalay anday guru, tak iya pa na suko na sampurna padungan mo, iya kumututoy doa sa pujaga. Makanya karena guru taya pasuk itu pak dengan na anak apo na Adam ketika minta kepada Allah kak deka baca sengalina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yana angka to marilaw doang namo magalampe na pak dongan na jekore na baca fid dunya hasanah sama na na suku pak dongan. Angka kira-kira tong milado de na baca ipatutupa dongan. Ya na angka tong marilado na de na baca riwatun na tutupa dongan na capat na sabasalawa kare guru tade itu bona suku pa dongan na. Tapi ya angka to na marilado na de jega gani sakapar itu yung napat dongan na. Maja melo na makare de misangi puanga melo witlaw. Tapi ya ko na baca Rabbana atina makadai ade guru tak pasti lulungang idicin na lino akhirat na mabela di pacala na fungalata. Na iya payasa nga lewe atau matok pakpapu iya ko iwaring ni adicingit na lino. Iyang kedua dicin na akhirat na tumabela di tujuh pacala na fungalata. Iya ko mabela kifuri ko pacala na puwangi pusti capat na pawala suruh atau mapamala biyang Makanya di kakatuli tu na melo salama. Tomelo salama lelewali, tomelo salama selewali. Iya ko tamarilaw doang ajak na si pulo-pulo pasuk ko ipak doang po. Apa agka tomilaw doang o komilino manyamat tapi mancari atau macilakar yakira. Agka to tamarilaw doang o komi akhirat madeki tapi mancari atau kasiyasi nilino. Jadi makarik andai guru ta illa dua ko pekwicarana musalama siliwatan. Ya sengi salama siliwangan salama lelewani di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya natun nakadaan de gurutan
Oku situngan na agama tayi, agka ito situngan na pakiyas salamat. Jadi biasa kato sapa pakiyas salamat na saliwan waan jalingan na. Nasalay indo anak na wiyan na uloy kampun na tawi latoy kiriwadan na hay ang kanapakiyas salamat ko. Makanya ngurun tayo ito situngan na ipakiyas salamat. Di na magilah ang kamatik ko'y agamata na macari ito pakiyas salamat. Termasuk kadang tak si Muhammad Sayyidni ya kumeko paki pakiyas salam mambuk na di nakan no ko abala muli suri pamasti no kuwangi termasuk abala tani yang maka nakacalaka patawi termasuk kalasa itu abala maka de guru tapura de nakan no ko abala la sabatu wa ina bunga moto ko dito moto bawang makanya makutana ka dulu iya ko bunga moto kiaga gas takapisa HP mati mungkin HP pak kami matua itu ya kode nang kaniti HP na nasaman na nakan nila sanyaran ay naman nasa ya kode niti HP na we saman na nakan nila sanyaran baka katubi na mo di ni rumande mahap itu baka yawita di makukutumotoy na mo di wita tumotoy pa HP lakba to pa iko tomato aja itu mahapi lebat dito na yaman kumikampu kusidera dito gaga ko ya pahapi moki iya secara langsung moki rakani apa itu koro kampung pileng hapi lebat dua wita ye kore na paking matito na paking mapoto tapos si bate na mapoto dua to memori ye kore na pakiliman na pakoy na panapitang isisipona na suro papote poto makali anak mondri STNK sudah tua nakal kembali. Dito gaga. Koy, makarakan deh gaga. Koy, pemiru himabila he. Makanya tabi iya kotomero sitongan na tumatinro itu dianjurkan menghadap ke arah kanan. Napimalingang agama tak matinro lingkilaw kiri. Apa yan kato nama pamulatinro lingkilaw kiri masih sojo itu. Makanya itu tidak boleh. Jangan kamu tahu matin na lingkilaw kiri sebenarnya itandra ati. Na yero onron na ati ko yawana susukiri. Dua jari yawana susukiri tak dua jari tamelal. Makanya dalam agama ketika hendak tidur mesti mengarah ke arah kanan. Ajak mau pak biasa ada mau lingkilaw kiri. Bunga moto kipore kotin rota. Deka gawarikada sitinaje kami namakan ja ipuada sengadina beresendak. Makanya guru tadena gawarikada pamula mubaca ya nabunga moto komok paringaramu sengadina salam. Iya tu ya beresendak. Ngekat terlu tu sitongan napak dongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pamase baraka. Na yemili sapat kulino. Assalamualaikum pamase baraka. Napayari ni maataw ni patjam makuyawana ati na itandra. Bacay patihah baraka patihah mancari pakiyas salamamu. Yan na ang katupakay makadina kan ni abala na tapulisuri pamasino fungalatan. Termasuk sebenarnya yang kotomelo itu yang matinro itu matinro bawang. Ang kedua waktu natenya agama ta matinro nomor si diajak mau matinro asra latu magharibi. Yang kedua magharibi latu tamana waktu isya. Itu gaga patinro asra apa? Pak Yewi temega patinro asra anak darah akan lolo. Mari itu tidak boleh. Iya pangulut Nabi Sulaiman matangang itu datudang takuang kaangin matapuk maka dek pangulut Nabi Sulaiman najak lo iro angin maan ta siapa engkau maka iro anginnya ana rohul amal yang natama ka uku watakalina ana apuna adab maka saya membuat dia lupu ya kotama ka uku otakna membuat dia gila. Melat tu ni pangulut Nabi Sulaiman maka iro angin inamomutuno ka malampisu ka lato kiamat iya pawat dipuno ka sengadina araja aku wasangan na fungalatara maka ang kedua pasangan maka daya Nabi Allah yana ang kamatinroy asara sampai maghrib sampai masuknya waktu isya maka pasti saya mati dalam. Makanya penyakit staro itu sebenarnya tenialah sabaru. Ang kami merisama na Nabi Sulaiman.
Waktu nakan nalasa po na nabita, maka datang Jibril mengajarkan doa. Napake nabita na sa padongan na Jibrilu, malising iya po na nabita. Sehingga Nabi mengatakan, ketika di antara umatku baca moye pak dongengi, walaupun hanya satu kali seumur hidupnya, maka saya ujami telulasa dina kande nalisuri pamasino kungalata. Nomor sidi purade na kanila sa stroke yang berhubungan dengan jantung. Yang kedua, dina kanila sa lote yasok, termasuk itu darah hitam. Ia punakan naitela sa darah boro. Ia na tuya sa lote na milo sok makubatiwi sa parang ilalan na barisi. Ia na milo siyamak juku. Termasuk itu penyakit kanker. Bahkan termasuk itu mati mendadak. Ang katutaw mati na di na malasin erite iloy galun na matangangi makariso na mayangin na sakdi santik ko pituwi katalo mga ro na laba ipintek ipitanangi makaritay nalay itado pa mabulong iwatak kanina taniya tado san na yoro inoro yesegi wadamil aswat dara kita tapi makare na bita iya ko na baca moy di antara umatku ujani denakan ni darabulong na mati. Yang kedua, yang ketiga, puralina kanila sa batuan na lisuri pamasino kung alatala. Tapi papasan na guru tapahikmay, makada liwat tu kanja na muputami lalapak dungang mutuka tungka ang kawardoa setelah sholat sabalong kau baca Rabbana atina fid dunya hasanah latu capat. Ari yung pak dungan na tabacay Allahumma inni a'udzu bika minarrihil amr wadamil aswad wadail akbar. Tablat ni. Tablat ni. Allahumma inni a'udzu bika minarrihil amr wadamil aswad wadail akbar. Tablat ni di. Oi, taplak nih. Depa matibawan nih. Sinin na teman-teman lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Itu ya singi ya atama tepe. Iro ya singi tepe keyakinan. Ya singi keyakinan amantu billahi wa amantu birrasul. Keyakinan lori pungan ta'ala na sabatan rasumpa nati lori puan. Iro yesengi masumpa iyame yinasurong ni puwangi ininiri ditudun na yinapisang kanan. Makanya di rupa tawi atak iro yesengi atak kan mesti masumpa memang. Makanya tujuan kita hidup di dunia degagas sa mata-mata tumilom itu makasuya. Na iro akatuangan situngan na palangaman na matusupayang yunroy. Jadi akatuangan na rupa tawi opay palawangan na watu-watu supayang. Makanya bedakan tujuan hidup dengan pelengkap hidupmu. Ya ketujuan tak hidup dia gagas sengalin na tomelo masumpa makasuya beribadah yuruna kungalatan. Tujuan hidup asal niya. Iya ko pelengkap hidup, iya ko nasuko akatungan linota na morosi kita angka pamakar itu yun nawarang parang. Yang kedua keluarga pak di monti kak jaman-jaman na yewe talwe anu isalay manang. Jadi kau bedakan tujuan hidupmu dengan pelengkap hidupmu. Apa yasa itu amantu billah keyakinan makadali gaga berhak iso pasangalino pungalatala. Na yato pa nakaliput tapa emak dararari ilalan na wanua watak kalita talurin awat di masarang. Jadi biasa makari panditata dua temalay sa talu temasarang. Yasa ngi talu temasarang yan ade gagi salasikin na pasti din na suko na kaliput. Tiga yaro lepakan na lilay at tukan na atiye na yamin na sabak pangkaukan. Ia ko na lepakan ila po curita itu asan na. Natukan iyati sikrita pakro asan na. Na yamin pangkaukan masipak parente asan na. Makanya telu temasarang. Makanya tepat keyakinan na sabak tepat taripungan latana tumasopak. Yan na ito nakadaguro. Tak beda kang itong matapasibawan itong mapatungan. Yan ko itong matapato yaki. Di nakadayaki bawang batiwi mapayaki mapasakti.
Berarti tamapasak bito masompat jamay yina surong ikuwangi ningiring itu yun na yina pesakangan itapasan na yun. Tapi yasan yung mapatungan na siya. Makadang kafungan latalang kayang kadijing. Iku iya macapat na narata dijing itigaw pawala suruga tapi di nasompat mapatungan misan na yun. Makanya banyak kejadian tunggu malabi yang kihadir. May lunay yasupayang itong matitila ng megaton to'y saliwang matajag. Ada kuha ka di mo walang matajag tanaman na to'y uwayin ito tama na to masupaya sa lamoya sa galiwi. Ada naman niya mato'y nasa stasyon ko ko'y siliwang matajag na kuha niya makampar. Na to'y asa mapatog. Padahal sa laro nasa galina tapi din nasupaya ang kete masupaya matajag ni saliwang. Magi mapatungan misan na yatudi na matapat. Yasengi mapatungan mapanas sa tumatamalab ikihan. Makaya ko na kan ni Sarah ininawa. Kapayaking da pasti idipat di mundingan nal marhugi. Na kan ni Sarah ininawa tori po di talisuri pamasino kung alata. Iro akatay tumilumo pasiragaraga si bawa almarhum. Tumilumo pasisimpu si bawa almarhum. Tapi nasabari italai amatiyakan maka ya termasuk di atau natap punau di kifungan la ta'ala maka dega kasengalin napesan di kifungan la ta'ala tomatomala biyaki insyaallah dito natap pukusi palangit tapay way to mitanya to sa dampesi sehingga tomatomala biyaki hadir jadi rewa kapay mati ya kunakan ni Sarah ininawa na coba kipungan la ta'ala na morosit ya pisante. Iti ko batewe mapisante sa bara si bawa sumpanya. Pasabara iatiye tumawarik kada makada na uji kapungan la ta'ala. Inatun nakada tumatuanta ininawa musakbara musti morolonga deki. Yan ang kataw to sa bara ketika diuji oleh Allah dan Allah ketika menguji hambanya mesti sesuai dengan kemampuan hamba. Ini alam mutunyawana pungan la ta'ala muji liatanda yang tidak sesuai dengan kesanggupannya. Sanggup mi ditujun nefat di mundingan naik nanakan nefat coba. Makanya sapuro arowe pasak bara ihatiye tumawarika dan pakada na uji kapungalata. Apa yasenya amatiangan pasti tumotomalap yung kihadidega katori na mati. Pasang kay jaguta. Namo may gawaran para tak makanjat yung majamang iyo punarati ipat juga pasti kita tinggalkan dunia. Apa sinin na rufataway kamana tumasana ya. Ang kana ang kawatu isalay wanuaan cadingan nge isalay warang parang nge isalay keluarga ta indoana bijak-bijak. Apa amatingan nge manasak. Ibang makada ya kotiati mati aja mutubo. Apa dia itu gagato dia mati. Semua orang pasti mengalami yang namanya kematian. Jadi apa pasalang napatentufungan la ta'ala riwawan na tolinuwe ketika berada di dalam kandungan seorang ibu. Aga yaro namorosit di mana sehat jalan. Ia mato at jalan, ia mato umur, ia mato suga. Yang kedua manasay asan nangangi, manasay dalita, manasa toto-tota. Na yasanya amatian at tumatomalat yung kihadir at gilang. Iro sitongan na to at gilangi, pura ipanas sabi man din. Loyo sitongan na at gilangi amatingangi sa balong kita lakit di dunia. Iro jolok may tapahay. Makadaloyo ni sitongan na to at gilangi sa balong kita lakit di dunia. Yan na ito nakada kurunta, yung punarate tang laudil unang aja jenengi, tumelo situngan na riwa, makdidasa kabesa neta tumapasadi yung munod itala amati agad. Ya po witate sesa, sama na di witata, giling yung otak na. Narate tang la aja jengan na ulang aja jengan na tiyaji wita pa aja mapanjang umur. Ada kuha ka di mili, panjang umur na manasamak kada pene macongway lino kita semakin dekat yang namanya kematian ilmu pasti ya dia. Na pene macongway lino, pene macaway yun kita lah amatian. Makanya yoko makanya iakalan na tawi narate tangla aja jengan na karniwa mak didasa mak kapisa.
maka dan kamu ga upas sali yang mulai itala amat yan. Ya aku tesis tak narate tanggala aja dengan nanti ipanya mapanjang umur. Ada na yuli na sa bali-bulay tumilo di mapanjang umur mati uliding. At kamana ni baliwala na takapoy ityo to nililing ito makilo-kilo. Panjang umurnya, sojo ibadah. Tak mana saja amat ini, makanya anu pura ipatag to. Ada dito makadamagi na mati ano dan namalasin na tanya nila sampuni to. Taninya saba sapa akya lang tapi akya lang may matos sapa saba. Majalo na iya ko matibawang ito inadigaga pas sa barata. Iya ko la sa mimilo yala ukurang makadamala sa iyano na mati magiple na mati to mala si mondok rumasaki. Iya ko melirita to mala sa mana na makoje bati na patimundingan na sa parang ilalan na wat dingi malisi. Ibalu kang iyang kanayak pagkatanya darat igalungi na makubati tamong kusok ito malasi ang kiriwa ay pinimalak de komplikasi lasan na mamimido ko na nalagot. Makanya kaliguro tayo ko pakuragam niyo ko lasik na wat di jadi madisimanang ito. Tapi nasabat na rati may matuni watun na pasti kita akan kembali kepada Allah. Daya jay tumeloy chelek-chengi yet lima. Nomor di alam maluku onron na nyawatas sa balong masjid di watak kalita. Yang kedua alam rahim ibuan na ilalan na tampungan na indota asyara ulas 10 sona. Iya kogan na ipatampunang umuruk ta ilalat tampu na indota inatuyasan na lisak suku tawi. Apa maday yan ang kanana na matimpat tang ilalat tampu na indot na patampunang umuruk na. Maka orang tuanya wajib memandikan, mengkafani, mensolatkan. Apa malisat tahunnya sana? Ia kota 20 sudah cukup dikuburkan karena itu baru segumpal daging. Makanya manasay napaki jadi simita tajak kolino. Napaki amat ingangin atau lisuri pamasina pengalatan. Biasa kan makada ira amat ingangin paku cinampelak. Orang itu mati tidak lama. Makada kimagi na mati yan o magpulo-pulo tong ni mati na nalang itong anak ko na kaya namin tati kumatay. Yes, mati mapamulay lapot nyawa na puli kutubun na sa bulong di kubutkan o kumiru batas na taway maningkat. Tapahagi yes, amat yan mapamulay lapot nyawa na puli kutubun ta sa bulong ikit-burukit. Ketika kita sudah masuk di dalam kubur, itu namanya alam barzakh. Biasanya alam barzakh pemisah antara dunia dengan akhirat. Berarti, hindi na namati, ito yung kutami laki buru. Maka senantiasa kita doakan, pambagi-magi na sa baap palang napak dongang ilatu riwaryalata, na salama waryalata lino latu akhirat tumatamalap iyong kihati. Sinin na tumatamala jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ritujud na amat ingang ni degagas sengalin na tumelo di tumapas sa diyan. Ada mili pasari mulai itala amat yan ajak na ba yan na sengalin na tunangi itala isasekali. Magay kumati witaw-witabi. Ipalingki watak kanina. Mundiya walima ataw na mundiya si lima abiyo na. Yang lepas sampai suka Cina ibalala na ilara ipawaluna na panono to aci pasuru to matina. Mali na ilat ga pasyo ka Cina to matiwi na ibalala pawaluna serekuwa mangimaloko iyak dampengi atas salat na nanusan. Makanya link itu. No ito aci pasuru to matina. Dekaga nabaca sengalin na minha khalaqnaku wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yung kusiyama idukuta si batadare, maka di gaga sengalin na datang lapanya salang tumotomalap iya kihati. Di gagi kuwa de sengalin na rabbana ikwa. Abasan nawita ning kapatsan layla nagkibuto. Wasamit na wang kalingan ni bura si bura-bura na fardit na nakmal suliha patuwa kapay pa. Meni makamala meloni makasuyak beribadah tapi makaligurun tak ada curita manibawan na buwana tumatili maka tudang manibawan canunuk neti wali way matanna nawana way tutuno tumotomalap iya kihati
Tete garito gastri. Apari tujuan na almarhum. Nomor si iiyo. Yang kedua iwadungi. Yang ketiga sumpajangi. Yang keempat ilemma. Asiratu terete. Ipajambang itu mati. Tak ijenne ki iiyo. Ipakema ipadaka. Iwadu sumpajangi. Ilemma ilodon. Nah itu na masalah yang kita hadapi tomat-tomat yang hadir itu juga amati ngegiwe. Iya ko tomong aja tomate. Iya tuh makan jak mo aja tomate na orang yang sangat dekat dengan almarhum. Jadi iya tuh makan jak paling na miseng rahasia na tomate ta. Pak Mega tuh di wita tuh iya namang aja tomate di jina minumate. Di sakade wagi na wat di mate iya kore na tili-tili kado ada kukin ko kusimala. Pak disenga maku mo rin. Itu kagak poin. Akan tu biasa mapak maka dari itu pematu mojo aja mati ko aja gina pura ko tu aja di mati tili-tili ko ada ku magi nak kamaci itu bebek cinampa. Kan di maca itu bebek cinampa. Justru itu pandita tak manini. Makanya tomato tariolo nak kita orang aja kama riwat tumak dio tomate mangojo tomate. Nah ni nasat dingi mak bicara mukbak jana tomate malep paripak banoi maka itu yang dilarang tomato malepi yang kihati. Jadi kuna suruh itu maka tabulo suruh tabulonya apa di panama reke apa itu apa cingang hakikat na tomate okwil reke pamulatna. Ya nadi nama reka nama langomu pa itu katawan na nama ko pati mo polo ina ko pati mo di tetap ni panama pati apa itu rahasia na tumangojo tomate. Maka iya tumangojo tomate ternyata sembarang. Mesti orang dekatnya almarhumah. Nak paningkato kita maka daniga matu mangojo tomate alina tomatu mali cicing ulawan na. Mak pangiwang masalah mana na warapana. Ada kulit itu nakwa kanjak na orang yang dekat dengan almarhum apa alina misamanang rahasia na atau laguna. Yang kedua, pura iwalu tomate tak melo ipasuyuro na baban na pintuna biasa to mapangiwat tau. Ini ko kampo tagana yuri pasu tomate ta. Agan na yolo. Ulun na atau ajena. Ha? Yang kata makara ulun kata makara jinti kan boleh cocok. Ah, ulun na atau ajena? Ulun na. Emang tu ya ko kampung ajena, mapangiwang ni tahu na tahu sidak na tahu pendrasir untuk mapangiwang. Ulun na ajena ulun na. Ada ku tega masalah. Ulun na loyo lo cocok matu. Ajena loyo lo cocok mato ye minasala yo ko ipalampang itu matene dik nari baba na bitu pak kamato itu ya anak jadi loyo lo ulun na ada sana normal na ini itu jajan nih loyo la ajena ada sana sunri berarti de nawat dia pangiwangan ulun na atau ajena tomoto malak dia jihadi apa anu cucuk mana gua ye minasala yo ko ipalampang itu matene. Kato biasa mapewa milo ipatak bawai palicingnya bekatat tuh ada anak deje naga ko gamata patar rudi memang salit ng kanak karena nabita tapi nabita setiap ingin mengsolati jenazahnya orang yang meninggal tiatu paja maka dahe dito gagagen dan na ito matibig ya ko ang kaindan dek nawarani nabita masumpayang ito matina matupudedo tiagi tiaudo makanya ya torya tak manini palecing nga bekatalu sa malungo patak baway makada dito gagagen rena dito gagagen rena makanya ya itu tumatot tariyulo memas sa maruro sikulana tapi matandai pahan ya po hindi matandai pa disay na mapurap pahan te kanjat na tumatot tamagi manini kada dito gagagin na yan na ang kainda na takbaway tumatewi tak gatong apalan na antara langit dengan tanah tumatamalapi yan hati sinin na tumatamalapi jamaah yan dimuliakan Allah pura kita lagi nga tumatita tumilo na makdik malakita na di age gorang itanay palibut na paitaro yesit na pasat na puran na tumateta aga tabaca degaga
Dan nagita sa di kustas makapya macuto makapya ada ku kacucio mo to pala. Jadi mega dito kacucio. Tiga katodo na. Kaya guru tayo maturo na baca papasuro gereng ikan lutan apa mo baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya kore tapak baca bawang ikul huwallat kataludan iya tu. Apa dia kata kapal dia nablak kul huwal tadi. Kaya kore nablak. Nablak mana? Makanya tapi iro kul huwal lapak buktai tewa. Ia mato surah, ia mato padonga, ia mato sikr. Ternyata ketika orang sakit dianjurkan memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Ilalanda kita inarampi nabita dalam kita irsyadul ibad. Dua itu sikir nanti kumalasi termasuk perbanyak membaca Qur'an. Magai makanya guru tak abas sekumpul. Ialah kato mapamula malasa na tapunabaci kuluhuwala bikatalu ina jadi malasa bayan na maki kuluhuwala menjadi pati kulasa watakan. Ialah kato na malasa rajin membaca surah Al-Ikhlas tandikiyakan na sabalasan na nalisuri pamaseno hungan latana maka Allah utus 71 malaikat masumpayangi jukuna. Ia mati dinan regular alati letus sekiam. Makanya biasa kang makadapat bu ia kotomelo manca jiwali namo tania pandi takwa di matu manca jiwali. Magai ia dan kato sama hidupnya rajin membaca surah Al-Ikhlas capa amadingan na wali itu. Magi na to makadawali dinan regular alati jukuna ketika dikuburkan Allah yang menjaga jenazahnya. Makanya kul huwala pati kulasa baka termasuk sikit ya dan kato malasa. Ya pati kumalasa na dari kimi bawang. Kalalo to malasa na paroja-roja. Ada na ito pamanya mustasti kupuri uroja bali bolak wada ku paroja-roja kutu pa. Kami manto kumalasa uli gurang makbatal lagi. Apa yung kunto mabicara sa nanti kapala gato di na malasa di. Siya kanila santay di mapupun. Maigan ni. Kaya na ito namita ko. Namita, anak pulo na talo itong umuro. Na talo ni bawalasan na. Nangorosi, imapat di ulun na. Yang kedua, macakit palagkadi na. Yang ketiga, minday saman na. Magi na jarang malasa na bita. Yan na matanangin man. Iya panapadya man. Iya kumiloy maso. Ya po hindi. Ita po niya. Maso pinagobadya man rin. Ikusun na situngan na may lugijama tumatomalat biye jahat na rin akan nakilasa na tomate. Ito watang sa partiga maka ng udara ay di nawat din labdi. Makanya yung minakan na itilasa iya ko labdi. Tete garito mototay. Ada orang tua saya dapatkan di kota Pingrang napes 125 tahun umur na pa. Napes 125 tahun. Tete garito motoriloy. Yan along makareso, tangana reso na namadat ka, na sa pawang miling putilo na sarat charipa na ninong ichino na diadi na malasa. Ya, pwede pwede matoki, pwede chow. Magay mega patuyo na makurang pakulay. Yan na mega patuyo na makurang pakulay duan rupa. Yan na rin na pananakaliwa ikan na pasuwan na. Dito gaga pananaka mo. Maiga. Namaka din na sa papananakang itaway pa. Yan ang kato na mangipiti mo na pananakay ito. Yan ang kato malampi bulu-bulu matan na kakita-kita ito. Ay hindi. Yan ang kato malampi bulu-biti na padyok kay ito. Tapi kanyan na papananakang itaway malabo na mabasa. Diwa basa na to pananakay ko si baboki yung kanalin ang kato maliwas sa patya pa niya to anak na may lumanan na lapat timon na. Yang kedua, jena panana katerenan retua tiapa aja tak datang olina patiapa aja mende ura alun na gula patang. Ita ni gare. Ya na ang kabola sita nga sure mende manan na 10 jam. Lari mana itu sita apa namo sitang itu to yung pinanaki. Jadi ya kung katataw panana kacapa na mapunjuso nga lakay na. Sinin na tomatomala bidya yang dimuliakan Allah. Makanya saya kembali iro ya amate nge kam manasta. Iya tu nyawa iya lu puria wa menrek lawyas. Makanya orang tua kita ya nalongi tato malasa talu tu nakapisa.
Pertama nakape sa palakajina, yang kedua na sapuro aruna latu yesik na posina napan nakatani sarat na. Baka pahan na gurunta kalisidin pre, iya kumala na ilasan na tawe na ipamadak, dua miwa inundi masaran nyawana na tubun na. Nomoro sidi, di nasaran nyawana na tubun na, iya natane ope pamulan na watu sumpayan. Iya kumala dan natanya ko watu sumpayangi pamulan na itik ko capat na watu sumpayangi. Jarang orang meninggal itu di tengah sumpayang. Rata-rata di awal dan di akhir itu waktu sholat. Makanya tumatota, yan nalumit at tumala sa purna mo nakape sa palagkaya na napanisam maka day malak dalasan na niya musalan. Makay, yan ang matsakit palagkaya minrik bakri sa mga ituyot na araw na namapusa wirin na lindona. Makdapiri sa dinan na pasa na yawanay ka na. Yan ko narasakang imanlaliso hawa na matsakit malak dalasan na ito. Yan na ito, nakadaguruntak to na napas na ya po te mapukilomita itong malasa 2 rupa, tigalas na beskoy. Ipalap po yun na itong malasa na diyan ng kailabangin na itong mate. Kamat po nyo, apa di gagabaca-baca, di gagabangkaw ka. Jadi kare guruta, yan na po leong basi tapo-tapo marutu ulu na arapa, matigawa pulo kala mendegala, daca polo irilay, malak dan nasanday ito. Jadi yan ang kataw na malasan na tiapa yung mga liali, cakarudu, malak dalasan na ito. Jadi ako kataw pa cakarudu ka, dinamit na naman. Dito agad ko eh. Tanya to makadai di malak na pilasan na. May di pamanang. Jadi aja kamat cakarudu, kinatiaki cakarudu, marinay ito. Yan ang malak dalasan natin na tiapa yung mga liali, cakarudu, malak na ito. Iya kedua tapir ingat na maruto tungkol na matan na mati dawa ikulo kalaben de galak cakur ini dai. Iya ko kapi watangi na mata da tonang ito makbarungi makanya dakati dan kau bimbi de gaga mu patujong iya na malak da lasana kecuali kalimat la ilaha iya na rumakannya. Pak kato to milumati tiap aja makan andang. Oh anda ternyata pakandanan da waktu nama isi. Sini na tumamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi yang alam panyawana puli kutubun na ang kalimatan rah yaitu tomati tato salama. Nomor sidi yan ang katomatin na marica batumatan na to salama itu. Ketika ada orang meninggal menyempatkan menitiskan air matanya ketika meninggal dinang kenalnya peringaran na labot. Yang kedua marak itu timun na. Yan katomatin na marak ko timun na masikri iya tubatin na naliso. Makanya mapanguli. Iya ko mapanguli temilo liso dua watakali na bati. Iya ko watakali makdaka na makin. Iya ko bati masikri makanya marak ko timun na. Ketika ada orang sama sehidupnya rajin berzikir, nabawa lisu yaitu sikrit na hiwat tumatina. Yang ketiga, mende semena mapusa wirin na lindona. Jadi angka tomati na mapusa wirin na lindona, mende semena itu kusnul khotimah, jaminan suruga capat na. Napani makita layasi mata bolon na malang pujaru pakitan na. Magay, yana ang katomati nakita layasi mata bolon na siya curang itu nyawana ketika dicabut di mukanya. Na sinin na tumatagpait o kumanang yulo na rupan na masu nyawana. Makanya siya curang itu pakita mata bolon na layasi malang pujaru. Berarti 5 tu tanda to salama. Nomor 6 marica batu matanda. Yang kedua marak timun na. Yang ketiga mawalanga watak kalina masemag. Sinampak semak di asan na. Napani mapus wirin na lindona nakita loyasi mata bolon na malang pujaru pakitan na. Maka tentu tetapat yang mata na deka gibaca sengadin na bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sini na tumotomalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Terakhir alisungan na almarhum patitu amalan. Yaseng ipati amalan na hindi na tunakan na kewajiban. Yaseng kewajiban pada na sumpahnya pasti kepuasa. Kecuali terlupa selama yaitu matita. Nomor sini amalak malari. Yaseng amalak malari amalak temapetu.
termasuk waramparan na kilo-kilo. Iko ang kawaramparang sebahagian kita sedekatkan atas nama almarhum, yan ito na malari apalan. Ang kamasigi butuh pembangunan ya sedekani atas nama na tomatita semenjak napakiting masumpayan tiapa aja maculo amalat na itu almarhum yan ito nakada malari. Ya kode kaga warampara kilo-kilo tunah. Ya na ang katomatin na tiapa aja ising di cinta yan to ya sa tumalampi suga. Mapuluh-puluh kon ni jamati anak kada itu almarhum tomatonta doktaran disabu beda kage to makwa kanjana si runtuki denang kadena majawa kage to masipak malika kiruna ini wajib pesana pewada mati ni tapi tiapa je singa tiapa je rapi mata malampi sungat na tapi mau punjuk umur tete gare guru ta ambo dalekan kita kenal semua guru ta saada guru ta kalisidendri ini tadi nang cerita rupana tapi tiapa je irampi asan nari palawangan na decenge magai engka pasingeran na taro na lisuri pamasino pungalata jadi ya kotomelo malampi sunga taru ki papiriki tomelo ki malampi sunga taru ki pasingeran magai malampi sunga tak tapi neki mau ponco umur tapi angka tu malampi umur mau ponco sunga tengana tu ige nama pakiriki di bawah jema-jemana kami matas sekali tangga politik namanya menyebut sama nasa di minum kiri pesantren Jepang. Makdik marijuana ni tahu selunturi padanna makalai ko na tumitala daw sa pawas sa kumati ay tumalampi umur tapi maupun jusung atau tumalampi yang hati. Yang kedua pakdungan ritujunna almarhum ajak tapat turun no miladang itu labu tadi. Magai biasa katong makutan ng makada kega watu makanjak siya ito matire. Sinin na watu ay makanjak manam. Senin, Selasa, Raba, Kamis, Juma, Sabtu, Ahad itu bagus. Tapi ya kung makada kega aso kami ng makanjak siya ito matita makaday agamata patuliwi aso Juma ba'da asar. Jadi kapan ada orang ingin ziarah kubur, itu makanya ye asujuma ba'da sara o kilo waktu na malumo itarima padungan ta. Apa tuan ni nundito matiwit tunang menunggu doa. Pertama ketika masuk malam satu Rajab ilodang itu matiwit. Yang kedua tame wani patengana Syabang, wani Allah parapitara Allah parakarobak dan itu setiap malam Jumat. Dari yang kode tu le masyarawan as-sunnah as-sumakanja as-sujuma ba'da asar. Tapi ya kami namakanja syari itu matita wani Jumat tadi dua tengah bentar. Di pagada mulik jami ko kampung itu. Ito na as-sujuma ba'da asar. Tapi ang katupak doon na pagurongin na bita kada yan namelo ya kasinin na susa awatangan na tumatirik bati ya pa doon pura mo baca Fatihah kuluhuan na meron kumani aja lalo di mo baca. Aga padungan na Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ala ali tibahatal bayyid. Tabat. Depa. Dua padungan pagurangi kamu bagi itu taplah. Hah? Degata. Lubani ko sidara. Sa pabanus ta sudarmat itu na mega persyaratan yan ang kawarap pulubulo 5,000 salasay persoalan sinin na tumotomalat biyeng kihati makanya satu kali saja ulang wasiat na nabinta dalam kitab Bugiyatul Mustarsidin maka dairot ta baca tungka loki syarah itu matita setelah kau baca Fatihah dan kau tutup dengan surah Al-Ikhlas maka cepat na tabacay Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la tu'athib hatal bayyid. Sinin na tumotomalat biyeng ki hadir saya kira yan aja kapal fadan tukag mamagi-magi mancaji katajangan na tufadang kaki magkamalagang iluwa talo kilo malagi taifake magkamala sarikuwa mang ilulungan ni amatiangan na saba amatiangan husnul khotimah. Yang kedua, senantiasa kita doakan orang tua kita, ayahanda Dr. Andes Abu Dedah, mamagi-magi na sabab katahadiri ilo doang ilmarhum, na sabab padungata, mancajiwi patampak barakan na pamasik na yak dampeng sinin na sa atas sarana,
itarimi sinin na amal ibadahnya tadi gaga iwala kangi almarhum sengadin na pawala surugah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadal hajat. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila hadratin nabiyil Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi niyyah wa khususan ila ruhi al-marhum orang tua kita Bapak Dr. Andis Abu Bedah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.